أزول نسوفي سول ونسوفي سولت غار تذويلت نون تذويلتنا تذويلت اسمي جيسكا تذويلت الصوابي لينا ميكرو فير عندنا دنوغال الساكنين سورتو غاف لومولوغاسيون كونديسيوني كتكتب يدفكا لاكا في لا جيسكا باش تلعب في مليليتي نس دوناد ومنزول نوفمبر تمدين تنتيجي وزون يفض وسالية كينين الأخبار كي تمدي ذا كينين واحد الساعة كيني كان يدفع سوق المنصيب دونك اتيتر اوفيسيال تانونسي زيد لا جي اس كان باللي لو ستاد 1 نوفمبر تمدين تنتيجي وزون تفكاياس لومولوغاسيون باش هذا تلعب ديكس تيمليليت فيتا كلوب ذا شو كان لو تكست كيني تشوف على جي اس كان ثنات باللي لا كونفيدراسيون افريكان دو فوتبول لا كاف سدد ولكن وسولي زيد au début on rouge n'est qu'à préciser dans son courrier que si un incident aurait lieu lors de la rencontre JSK contre Vita Club, le stade risque d'être suspendu pour une durée allant jusqu'à 2 ans. اشوف في دخلنا كاينين على خاطر سلان شوي ضران كونتر سي ار دي دونك وفانا راه اتصوروا من دوبل بان معاث دونك سمحني لا جي اس كا هذا شنو ولا قرات ديالي انا نسيتو ارزاد فايكيني الوتيد كان ميلا سلميد اكني وذا نخطي باسكو حس ما كان الا روتور ديكوت كيلك بار ما يتصفاد الصوت غورون اكني وثا نخطي ما تزمرهم هذا يديني مازول في اللون قاسين حاكم لونيس وي سي بون طري بيان دونك نكمل جبايد ربي سلا الصوت ان بو ويقادر يكون يستقصي فاكيمي تسلم الصوت هذا نكمل لك هي دونك فوالا لانفورماسيون برينسيبال الساكنين تساكني فرد كومونتي ما تفهم هذا تسولم ما تفهم هذا اللي كيميدنا دايرو نفتح الميكرو فيرا ايتورا اذا شو كان ادن كومونتي سورتو في الرول دو سيبورتور خاطر تفكد من بعد لا جي اس كان سيري دو ريكومونداسيون تفكد اون سيري بولا نخدمو عندنا تنفيتيد لي سيبورتور لا جي اس كا نسعون ان كومبورتمون اكزومبلير ما بغان هذا حرفن في 4 سن في لا جي اس كا ما بغان لا جي اس كا تزال الزات دونك بوين ان سارتان نومبر دو ريكومونداسيون ما تبغى ما تنتيد نغار دونك اننا نتكلم في لي سوبورتور باش نسعون دو سيفيزم يعني نسعون نفهم هذوك قراين سن باش كيني الكلوب نسن لافونير الناس كيفاش نسني لا عفايا كيني وتصدر الحوايج الونار يلعبن يميورار كامل بوتاي في قرعونين بومان لي فيميجان توتروبجي وإلا خرا هذا تذكرن أردينا وذي غني نندو إلى خرا السروين ناس المحارق الحراقة كل يوم مكسي خار وإلى خرا ذي غني تذكرن يخطر لاكاف نانيك لاكاف نو باردون با إلا جي اس كا ريسك اون اموند اي لو ويكلو نانك يعني يفو فيتي وإلا قرات سالين سفل الكرياج نا هذا دكشمن غال التيران ما تولم كرا اللي فوايو فانا دخلنايا يلاق لي زوتر سوبورتور ادخلن بول لي زومبيشي مو كل يوم هذه تفهم كان يسوى دي ولي الماتش ترونكيلمون دونك نانك يعني يفو فيتي دو de s'en prendre à l'adversaire et les bombarder. Il faut leur faire la pression dans le fair play et le respect des règles du jeu. المعنى إلا معليش تخدم لا بريسيون في الادفيرسير معنى المعاونه تربع تنون
à violer les règles du jeu. Voilà. Et il faut éviter de répondre aux provocations des joueurs adverses qui vont essayer de perdre du temps et provoquer le public. Et malheureusement, il a améliorer la GS كانوا les premiers concernés تمسكين وإلى آخره مولا يلعب يميورر فيتا كلوب تصدقنا الواخ ناطقة من الزعفن ولا وين ودقلون يرسن الببليك يزعف يعني وإلى آخره يفو يفيتي الحوايج كينيا دونك أين يعني وذريش من دخل التيران ردينا باش تحضرن حاشا وذي يسعى لي زاكريتاسيون او وذي لا نقضي فرانيين غاف تمليلي ثاكيني وشتش منارا ردينا وسراب سلمان بنوثني رثني سوفان هناك دونك الطيارين لا جي اس كتناون لي سوبورتور الى امر الفغين الدروحان ادرسن لي مايون سن لي تيشيرت نعم كاس سميض لبسان لا جي اس كا جون ثورات باش كني ادسعو اون بون ايماج لا جي اس كا مرخونا كني صدون تسكر الرهبان لي زادفيرسير دونك il faut éviter les couleurs néon. Il a les couleurs là, j'ai les tribunes, les gradins de néon. Voilà. On a il faut il faut aussi que chacun de nous ramène avec lui le drapeau amazir et le brandir pendant le match. Voilà. Donc, on a les supporters de la GSK, الفهم منسن دونك هذه اللي ندفير تمليت دفير لي زادفيرس دفير ليكيب نسن جمال دور تمليت تربعت ندفو دار لا GSK على الاستاد اما لو كود سيفلي فينال يفو éviter وتسنعي المرا ودخل مريا روال تخمم لا بريسيون كيما يبدو الماتش نقول قبل يبدو الماتش تخمم لا بريسيون كي لا خدمت اس مساكين يقرا تلعب لا جي اس كا كل فيتا كلوب تمغرا داس تمغرا وذني لي ندوك المره ذفير فوالا دفير l'équipe, les lions, tous derrière nos lions, يزموننا. Voilà. أنا ويجي ديما زين ولكن دونك إذا لو تكست نعاود تستقبل ترادوير كان سلمها ولا ما فريمون تدار سوتروميث فوالا هذا التكست اوفيسيال سوتروميث جي اس كا فيتا كلوب اتيزي وزو سي اوفيسيال كاف جي اس كا. C'est officiel, la GSK recevra le Vita Club vendredi 29/11/2019 à 17h au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. Le stade 1er novembre vient d'être homologué pour le prochain match de la Ligue des champions africains qui opposera la jeunesse sportive de Kabylie et le Vita Club le 29 novembre prochain. La Confédération africaine de football, la CAF, a précisé dans son courrier que si un incident aurait lieu lors de la rencontre JSK Vita Club, le stade risque d'être suspendu pour une durée allant jusqu'à 2 ans. On compte sur nos supporters pour faire acte de civisme et de conscience afin de donner la meilleure image de votre club. L'avenir de la JSK en Afrique est entre vos mains. Pour cela, nous appelons nos supporters à être exemplaires et fair play. Il faut éviter les erreurs suivantes. Il faut éviter de lancer des projectiles sur le terrain, bouteilles d'eau, fumigènes, tout autre objet. Il faut éviter d'allumer les fumigènes car la CAF ne pardonne pas et la JSK risque une amende et le huis clos. Il faut éviter la montée sur les grillages et l'accès sur le terrain. Les voyous qui ont l'habitude de le faire, il faut les empêcher.
chacun reste dans sa place et suit le match tranquillement. Il faut éviter de s'en prendre à l'adversaire et les bombarder. Il faut leur faire la pression dans le fair play et le respect des règles du jeu. Il faut éviter de répondre aux provocations des joueurs adverses qui vont essayer de perdre du temps et provoquer le public. Et à part les gens portant des accréditations, c'est-à-dire la presse en général, les photographes, voilà, les reporters photographes, les autres personnes étrangères seront interdites sur la main courante et seront chassées par les services d'ordre. Il faut que tous les supporters se mettent en jaune. Il faut avoir cette culture de mettre les maillots du club lors des matchs officiels. Comme ça fait dans les grands clubs du monde, car ça donne du charme aux tribunes. Il faut éviter les autres couleurs. Il faut aussi que chacun de nous ramène avec lui le drapeau amazigh et le brandir pendant le match. Nous comptons sur la compréhension de nos supporters. euh, nous comptons sur nos supporters. Il faut que chacun de nous ramène avec lui le drapeau amazigh et le brandir pendant le match. Nous comptons sur la compréhension de nos supporters et nous appelons tout le monde à être derrière l'équipe de son arrivée au stade jusqu'au coup de sifflet final. Il faut éviter les insultes, il faut encourager les joueurs et mettre une grande pression sur l'adversaire pour qu'on marque dès l'entame du match. Faisons de cette journée une fête, soyons unis, soyons solidaires, tous derrière nos lions anouawiyyin d'Imaziran. Voilà, ندوى كي التكست يدسوفا لا جي اس كان تم دي ذاكيني واحد شحال كيني ابوبرين يدير فا لو تكست كيني il y a 52 minutes. هذا رابح يدي السوالن اسيدي نسل رابح ازول رابح ازول رابح لا سلامك صافا الحمد لله يكشي صافا اقلا باش يبغى غاديني رابح انسى تسوالات انا كنا وحشيه تذكر لحالة جربتك إني أنسى السوالات لا سلامك وي لا سلامك وين اش تبغى تدير وي وي المخرج كان رباح أمرات السنسو يتفقد الصوتي كاش حاجة ديالنا السنسيت باسكو يتفقد دوبل غورنا السنسيت سنقسى السنسيت فوالا ما يجي السول دونك يتوخم الصوتي لا دونك اصوات غور وين ما تفهم انا داوي موال اخلاق ذكيين الو 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 Bon, je suis désolé. Ici, l'émission, peut-être pas les soirs là. Allô? أنتوا ديسبارسي هنا تكفري ناس ما تزمر داعي تكفري ناس ودوك اللي ذاكيني في فريد وزميران في فريد سولو تد اردي هنا باسكو ودي سفاره مليح الناس فوالا تكفري الناس تفاضل تهمني الا سلامة تكفري ناس
زول الدمار صبا سمر شكويت راجد كان خاد دماني انا يظلي فوالا هكا جيتونا اكلي هاد فاضل مجرد انا طاسه كويت فوالا تاكل الدمار فوالا فوالا ايوا الدمار سي بون نوفيل وي وي ابسوليومون بون نوفيل الناس قانا يظلي فقعنا غير ظني مي سكي سافا يا اون بون نوفيل فوينا تاكيني دونك سي بون شوز فوالا انا سوي راسي شوف من سيدنا والله من بعد باش كاينه نيش لا سولس الدموع عادي نيك زرا نيش السولة سولس الدموع واش كشيني ما يغادي يسول هذه فرنسا ما يزمر هذا يسول ماذا بينا سورتو فغي هذا يسول ماذا يسول اديني اول كل سبورت نعم نيات ما يبغى هذا تسويت يعني ناس ما درا هذا كاع موريال استوليد لا استولى نزار تقولي باش التسويق ان شاء الله نورمالمون مو جوي لو 12 نعم كايدينا ان شاء الله ان شاء الله سي بيان سي بيان سي بيان الور لا سولي عبد الناس لا صفقه ما يظلي اللي جايين هكا صاري لازم استولى لا صح لا صح انا باش لا خصها لا خصها بصح اصلا واحد تورث دوشو بصح هكا نوا هذا سربح كوما من يظلي لا ستي اوكازيون كل هذا اكش بعض ماركه وي بوركوا با اذا يا قاموا من يد واحد والله لا والله ايه وإذا شاف موضة وكيد الفوتبول كنت ديك ديوني ظلي قال لي سيبورتر كنت يدخل من هنا هنا سي با اون سيونس اكزاكت هنا دي فو فير افيك فوالا لا عرفت جوست كو نورمالمون دون دي ماتش ماكي فو با لي راتي باسكو خاطر يدلحون يوعر شي بصح Après, c'est le retour, la phase de retour, là, c'est pas facile. Après, ça va commencer avec les matchs de la Coupe d'Afrique, plus le championnat de la Vanoise et Rallye, alors c'est compliqué un petit peu de points. Ouais. Et maintenant, il faut récolter des points, il y a donner des points. Vous voyez ouais. La GSK, la GSK, quand elle gagne un championnat, ouais. Elle ne fait pas des coupes à domicile. Vous voyez il ne faut pas faire des faux pas à domicile. Il faut gagner les matchs. Les matchs, ils disent aux gens, et malheureusement, là, il est حس مليحه في الويك لوني باسكو دي سيبورتور قادر تاخذ كمان سي جوست ماشي بطرد ترى ما تقعد وصدر الماكله وصدر الميسي ولا جورني تروح حقيقي مي الا قاعد تخدم بيرونتو في هذا صح هو مرع ولاش تساوي الخساره تعود الخساره ولا الخساره كيدير مال فانو شويه قدو كيمدير يدير مال الخساره لي ريزولتا باسكو يا با دو سيبورتور يا بوكو دو شوز هذا ابسوليومون بصح علاش الخساره قلت تسهل ودونا يبنوا ابسوليومون هو لا سي فري عرف الوذا اللي سولن نايده فوالا ناس بس لا شاد الدموع عندنا شويه ناس ولا سي اتصل درت واحد صح اني غاس شي بغا دي سيول ما بغا دي سيول سورتو لي سوبورتور سورتو وين لنا اما ذاكي لي تروجي تبع مليح التدويل تاكيني اني غاس تشكي هذا ميساجنا كاش حاجه ماذا بينا نكون اوني او سيرفيس دو لا جي اس كا allez, mais va des siouls. D'ailleurs, chez Yaras un message, Yaras m'a demandé d'intervenir. Chez Yaras un message quand par Viber. Mais va d'intervenir, il va appuyer un petit scarn le ولكن يدخل من فيسبوك pour appeler les supporters etc. يزمرات يديوي كاتورا en direct كاتورا
ما يزمر ما يبغى هذا تيسيول راه فين هذا معز شنو فين اللي استودع نعرف في الماتش مياه باش نقابلوش نعرف باسكو كنا انا اختار داخل يا فايقز استني دوكا باش لي بورتور يفون با فير دا فيولونس ناس من دي كونري نعيشو سي جامي ما تسواح باسكو او نضطروا نفريق نضطرون كما ما في لا جوستيك نضطرون ابسوليومون هذا هو الهالي هذا مو حاجه تنمر فيك تكفر الناس فوالا ميرسي تنمر فيك بون نوي بون سواري بون نوي تكفر الناس اللي سوالن ديال كندا تنمر فيك تنمر فيك تكفر الناس فوالا محمود الزولة محمود أمتي تسيلي صبا شويه والله صبا الحمد لله خلاص كي داروا رونديفو فوالا انا كان الحقاره مليح الجيب بنادم واحد جاي تزارك كيفاش بيان كومبري شو جيب الساكيا نبويد غافونا l'homologation تفكر l'homologation pour le Vita Club pour le match Vita Club donc la CAF تفكر l'homologation mais en quelque sorte conditionnée سداد داخل مو تناك دونك الكوريا يعني لا جيسكا ناس اتونسيون غادي يضرون ان انسيدون باسكو زران داشي يضران كونتر السي بي اتسيتيرا ناس غادي يضرون ان انسيدون لو ستاد ريسك d'être suspendu pendant une durée allant jusqu'à 2 ans. Donc, oui, donc, كيف تكتب قلنا التكست اوفيسيال لا جي اس كا ومن بعد لا جي اس كا تقدر تيغرين الى سوبورتور ينسبغين لا جي اس كا باش هذا تعقلن هذا يلفون فير تريز اتونسيون ايوينات واش راه خدمن داخل الاستاد ولا قال تصدير لي بوتي دو ولا قال تصدير لي بروجي الونار ولا قال هذا تصدير لي فيميجان يفو ايفيتيو كل الحوايج كاينين هذا روحنا ذوالين الماتش واش راه خدمنا نروح انا لكن نخدم نكون يسيتني غنروح نعقد نخم مي ونسوار الحوايج انت تنصدير كاينين المحال زي كنت تنسى راه كاينين كل نكشمل الاستاد باش نسوبورتي باش نعقل انا غادي نفر ولو النار وخلاص هذا ما كان سي تو. دونك جيسبر كو الميساج ايزون بيان ريوسي سيبورت لا جي اس خدمه نعم j'espère que le message est bien reçu pour les supporters. Bien sûr, il a que les supporters à titre femme. Il a que le demande surtout la compétition africaine qui a dans Qatar. Oui. Il a que supporter une équipe. Oui. Jusqu'à la dernière minute parce que le football demande ça joue à 90 minutes. Absolument. Il a que une passion demande il a que c'est un esprit sportif. Oui, absolument. La Carapaz, كان شويه في الميطه الدوزيام ميطه بعد غانا كونتري نو انا في سا كونتر ليكيب السودان عند خساره 3-0 وعند 3-2 ايزون كاليفي الدنيا ميني absolument باسكو الفوتبول سا جو 90 مينيت absolument هو العادي اكيد هذا المساج لو سابيل لو سيبورت لا جاسكي وكنا لا ليكيب كي سي تو دي مومون ديفيسيل شكرا كثير absolument ان شاء الله خاطر سي تري امبورطون دو غاني الماتش اليوم 3 بوان دو ماتش باش تصعد شويه طماعي وكانت تكمل ترونكيليتي باش ان شاء الله كاليفي لي كاب فينال ان شاء الله والله كان ماتش ميان دو ماتش الله سي فو بيرميتي ماتش روطاني تمام في ماتش وي ايه دو ماتش لا جي في كنا نمتيري جيمي صافا لاعبين والله لعبن بيان والله فيديوني وتولى غير لا ما ولا تولى غير ستادير طفنتي كانت تلوث يظن هذا جوي صافا بارابور الى لاعب شويه الضغط ثانيه ساعات كونفونتي طوال دي لابار كنا دعنا بس لوكازيون اكيد نادى ما نتاج نادى نكو
et change l'effectif avec la 14 Zardanagia et il a donné un plus la GSK. Oui, absolument. La GSK est très motivée. Absolument. J'espère de Manchester, il faut que toute l'équipe de Manchester, on a des joueurs, même la Hopkins et on a Thomas. C'est-à-dire il faut qu'il bouge شوية. Il a quand même 30 minutes, 28 أنظر avec Johnson. Absolument. Et ça تفني ça بس لي جوني خاطر الجماعة ديال Manchester دي جوني الإجماع كاين الفلوس. Parce que باش داوينا ما كانش لاعبين أقوى. Absolument. فهمت؟ جو دوموند إلا قد تينا كان ليكيب اللي كاين دوارة د Manchester كاين ديك الساعة. Et on dirait que normalement, parce que je vois que là, il faut donner l'occasion. Un peu le match est gagné, on lâche la pression, on lâche les joueurs. Il a essayé de quelques jeunes. Oui. Il peut faire la différence. ترى نظام même championnat de Manchester, هذا قلنا صافا 5e Oui. C'est un bon classement quand même. Il nous manque 20 points pour assurer le maintien. Absolument. Parce que le maintien, ça joue entre 37, 38, 36, 37, 38. Donc, oui. entre 37, donc il manque 20 points. Donc 20 points sur 6 matchs sur 19 matchs. Donc, je pense que c'est largement. Donc, je t'apprécie bien le maintien. C'est à au milieu de tableau. إن شاء الله ديما تأكدنا كادوان في الموضوع إن شاء الله كنتر في تكتب. وأكل اللي سبورت إن شاء الله أدوان نون فورس. J'espère bien que la GSK va gagner ce match. فاتك صحة دمان. Merci beaucoup. Merci beaucoup متسولو. أيوة على خير. نودي السؤال لكن الو الزول السلامة صباح الحمد لله هل هو غادي سوالا قاسم تقبو لا سلامك يا قاسم صباح والله التقسيس الحمد لله الحمد لله نبغي كاين الحاجة كاين اسك سيبورتر سيبورتر يا عزيز الديني نميرتيش يا عزيز الديني بدي فك أول شيء غاس ديني هذا العرب فؤاد وقيل عن نسي أنا ندي سيون من بعد اللي عيون الو أزول محمد الزول السلامة صباح صباح الحمد لله يكون وين؟ والله صباح الحمد لله نودي سوالا موسى الوهاب موسى الوهاب الله يسلمك موسى صباح كويس صباح لاباس واش الاول صباح الحمد لله تان بون نوفيل كان دي نومولوغاسيون كونديسيوني كل ماتش دو جي اس كا فيتا كلوب فوالا دا شي سؤال اللي هضم السؤال عارف بون نوفيل انا تنسى وي لكن السؤال عارف بون نوفيل باش une bonne nouvelle تورا il reste نكيني ندوينو السؤال عارف بون نوفيل اشوف وي واري الحاله تاع محمد امشي لا كونديسيوني ثوار مليح لا كونديسيون باسكو يضرب وين يضرب دونك déjà قبلنا كاكيا avec ce qui s'est passé il faut pas oublier بلي le 8 كيلو مازال يتركونا مازال ماتش نيرون 8 كيلو اي شامبيون الجيريان البروبليم كي سبوز ولاش شوف سوا خدم سيبونا سي الماتش اللي نسي ربي ولاش شوف قال ميدام فان ماتش اللي ولا كيخدم الشغل نيا دونك كي يخدم الشغل نطفنا راه دونك le fait que jusqu'à maintenant ولاش وثني شنو بونين يا با دو بونيسيون جوديسيير machin donc voilà non mais le plus grand مسألة الفوتبول
بالك تيفوليون la situation هضره قال لي انا ريسبونسابل لا جي اس كام جي غير مازال ودي يقدر يشبه ربي الخبراء كاينين يناد شي لي كونديسيون كويس يفيت حويسن الانسبكتور ديال زانا باسكو نكون نلقى كوميسيون لاكاف نسى الحقيقه سي ان سول انسبكتور يناد دايور سي فرانكوفون يهضر مصري يهضر فرنسيس يناد بيان لو كورون يناد بيان باسي نسفهم كلش يناد شوف وين غادينا نوفا سيد الحليس هناك الى عندها تصبح باسكو مريلي بلاسي ان جوار عندها غير تيفاكيو الناس لوبيتال جوست سانا مير قال الصد زينات براتيكمون اللي تو كوتي هنا كاينه كود يستقسى نفكاستي هنا كان عندها قيمه لي زوفيسيال عندها هنا تو تا ايتي بيان دونك النانتيد اكن دونك يروح مش كي كونفانكو باللي مي يفو با اوبليي باللي يضرد وين يضرد كونتر سي ار بي دونك ميتينا دي غني هو تزميرا لا كاف تنفليجو اون بان بو لا جي اس كان الوغ كو لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل تنفليجو اون بان باسكو سي اون دوبل بان كاينين الانتر طون دروا ني با ريكوني ولا قال هذا ديلي دونك كان ثورا هكا لوكازيون داي شو اي راه يخسر يون il faut la GSK خاص يعني الوقت يتسزل il faut organiser les supporters ني قال نوا هذا ديري يوث تمليلي ديال لي سوبورتور دي ريبريزونطون دو جروب دو سوبورتور او كود لا ديريكسيون لا GSK باش هذه السنه ما كناخذ من بوس بفوس هذا كاناليزي نتيلوفا قاعد نتيلوفا بزاف خدم دي كلوب مي ارثورا ودي لا راكرا اما الفغين في دينين لي ريسبونسابل لا جي اس كان الا قد اورغانيزين لي سوبورتور موت نورغانيزين راه سي كوم سي روح ديك الشمكان وندي عندنا ديك الشم وعندي عندنا دويض بلا ما يزرا ويقيم يزمر دير روح يوني ناريا ورا بك لا جي اس كان يقيم دي سوبورتور لا جي اس كان هذه الصدر مي الا ils sont organisés les supporters ils sont organisés زراني من هذاك لان زران ويدوي قيما تروح نسدي جروب بيان ديتيرمينين دار قيما وتسجلنا راه ويض شمن جالس انا ديالين سوليدير مليوني غادي يستخسرنا كاش حاجه انا يلم ناسنا قوان باش هذا الطفل وتسجلنا هذه يستخسر فوالا باسكو لا ريبونس اللي كان سيكوريتير استني لا بوليس ناسيونال وتساوى كان كنيا الى ان طرافاي نظام كي دوا تتر مني سي لا سونسيبيليزاسيون سي لورغانيزاسيون فوالا دونك الدنيا ضايعين عدان بون يعدى وين يعداني الشرع ومن بعد الشرع يحكم الدين يحكم فوالا ايه ترى شو باك دينيا ستادير اش انا نضرب في مرامد نضرب في مرام الفوتبول نبدا معايا وي اعود انت سبيريال في مرامد خاطر زيك لونجلتير سي عنده واش الفوتبول قبل دونجي عنده الفوتبول انجلي على ليبوك نبدا معايا لي غاز ولاش ماشي غلبه غير تصور عندنا اي مي تورا انت شي هذاك تدينيا ماشي باش سي با موا دو ديفوندر الناس السنود الحالات مورثنا غنكون يوم il faut pas être replacé ضمانيك اخلاقي لوروب il faut pas être ضمانيك اخلاقي لوروب اخلاق دون ان بيي il faut pas parce que c'est cette comparaison qui غتسوالي ضمانيك لوروب transposer avec les non il y a une grande différence. Qu'est-ce que je dis exactement? Je vais dire, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de sanctions vraiment destinées pour les perturbateurs les perturbateurs حتى لو نقال بالك تندير غراض فقنا راه مزينا شوف les perturbateurs ما ولاش une sanction envers وكذا حتى وذاك اليوم même si on organise les supporters داخل mesdames فهمك سي كلار اذا شا خمض
ما الا غنلقى واحد يلعب لندن يلعب لندن ما الا منافي انا خطر ما الا خطر وكاين سي لوتروش وكاين سي لا بوليتيك لوتروش اتقرا الرئيس الكوينات ديال الصب باش تسوال راه عينات نو يا ان طرافاي دو سونسيبيليزاسيون يا ان طرافاي امشوم لا جاي هذاك يتفكاك يدير là la sensibilisation mais on ne peut pas sensibiliser des gens pendant une semaine, 2 semaines. La sensibilisation, c'est avec le temps. Il y a au minimum 5-6 mois. باش تسنسيبيليزا الميساج ديالو خاطر ما الا السمانه ديجا لعبه تراجع ديال الماتش اسكو يلعب ذاكينا ماشي ذاكينا سوا ماشي الحاجه سياد افهم الحاجه خمض السمانه هذا كيبواس ديجا لعبه ديجا منافي اللعب الماتش كيما خسرون ما خسرون جيسبر بيان تربحها كوم تو لو موند بيان ما خسرون الصراله كاتاستروف وزيماجيني تمرتك ننسى تصل الوقت لو ولدي قرنو سويفون تنض داش بغا تدير سي كلير ils n'ont pas sanctionné دونك وتفرر خلاص مالاش خمض تنمير سي هو بوين في تنيطيد تراك تعاوض كنا تنيطيدنا خطا بون تنيض انا اكيد عاوض داش بغا تدير وتنيطيد تنيض طونكو سونكسيونينا ودي يخدمنا هنا 2 سي ار بي وتفرر دونك شيني تي بريكونيز اخر روحنا لعبنا نتنيض لعبنا يتزوزو خلاص لا تراك لوز انا الدروايض الى هناك تمرتي اي بون كوراج تمرتي فهماك يا با بروبليم خلاص سلام اصوات غورون فوالا يفوا ربنا ولا قرينا نتزين انت كان يوت الحاجه نديون بوين في الناس انا عدر وين النظام باسكو مولاش من تدويل تسوال الزايد الا ويدي شي عندنا شي عندنا ميساج يندي الفو سويفون باسكو لو يدي بغانا هذا تسولن هذوك او القرار سولو تدخل سبايبر ما هذوك نربي سولو تد سبايبر الو النصر يدي سولن الزول النصر الو مساء الخير الو مساء الخير الدموح مساء الخير راكم مساء الخير النصر ديال لوكسمبورغ غادي يسول باش نتسلنوا نكسنا دونك الا قادر تسلن نودي دي سوالن دونك لا سلامة كان النصر صافا الله يسلمك الدموح والله عندنا باس الحمد لله امشي هي تقول لي شي عضي دا ميساج يمير مازال ودي في غير هكا اوفيسيال اراجي كي تكمل من كي تمدي ذاك رزي غير وخام ونصيب لاجياسكا سياج لاجياسكا لا عطينا ريسبونسابل كاز العالي يتقدر مليح اني غاسما الا يفاض خير ارثورا وديفا ولا كيمي تروح غير ذاكيني بون يمير il était 3 heures il était 2h30 3 heures il n'a pour le moment il n'y a rien il n'a signé rien اكيد بريفوني il n'y a pas de problème c'est d'accord ولا كيمير امي ذي الوقت يشيع الميساج il n'y a rien même la page Facebook la GSK il n'y a rien d'officiel voilà ومن بعد finalement à quelques minutes vers 20h vers تهكرت الماشين باش نخدم معنا ولا الميساج effectivement اكن سي اوفيسيال بون مي إما راه غير شي من النصر كاش حاجه لو يكونوا ماذا بينا بريفوني il y a quelque chose d'officiel ça y est il y a telle décision مي الا خلينا غيدفك من لا سورس باسكو ما ولاش لا سورس انسد بيض الاخبار كي ديو الناس كان دون اون باج كان هكا bien نبروف شحال دا فريد هذا جورنال هذا ما كانش منها زاتنا نحضر النصر نحضر هكاكي دي ريسبونسابل جالسين لونسيان نوفو انترينور ils ont ils ont mis à mal des journalistes jamais ناولي داكاكي
Ils ont démonté ce qui a été rapporté par le journal. Ils ont mis mal à l'aise les journalistes. Voilà. Donc, l'officiel, le meilleur officiel, c'est sur la page Facebook, la GSK, un média officiel, la GSK. C'est officiel. Dans la Ligue, dans la FAF, c'est comme ça. Des fois, la formation, مازال واقيلا تبغي ترى لا جي اس كا لي جورناليست سلميس تمام كان كنقار لا فورماسيون اللي مازال تبغي ترى بيتيت لا فورماسيون لا جي اس كا ديجا جورناليست صريح مي سي ريسكي وي شو داكور سي ريسكي هضره اكيد في سميو واحد لا فورماسيون وي صراحه باللي سي اون فورماسيون سي لي ريسورس ينس يعني جامي شكاد في اليوم ومالا دانترفينيغ يعني سور الا شحال قلنا جامي غادينيغ يعني نو الكذب نو شوف صار هذيك تفقد الحاجه يعني تفقد عيني تبغى انا وشوف صغار هذيك النصر وجامي شفت فوالا الوغ انا كاين الموموني ميدني راك نيز قدام عن وقت عندها تدبر راك كاين يبغي غير كيتفكر على اسم جورناليست اللي باسكو بون انت ديجا حاجه تنفوالو يوكل ديجا يفكر يشوف على فورماسيون يعني غتلحقو دوزيامون كاين دي غان كيف كتدي وضع شوي با كيلكان دو لا جياسكا زعما qui comme un supporter de la GSK. La GSK, je cherche d'avoir des formations à la GSK. يعني باش تلقى كان يعني واش تلقى انا كيدير في لا فورماسيون بون قلت راه ماشي السوجي غدا على كل حال تكوني على كل حال نفضل غير لا GSK ادريسي في 1 نوفمبر كلام نفضل غير الحمد لله فوالا اشو كان ومثلا اللي قاعد دابا كان كاينه كاينه في لاجيس كتلعب البريفير تلعب غيرنا كاين شي اللي خاطين ايام دا كل كاينش بريفير لاجيس كتلعب تيزي وزو انت لي سيبورتورين راه لي سيبورتور فهم من تقسيطه كاينه يعني شو خدم من ضربنا كرياج ما غادي منا يعني الحاجه ماشي يقلها عند لا جياسكا ماشي يقلها عند او سيبورتور باسكو لا بزاف لي سيبورتور مساكين كاين هذا الهضره في مالي كاين لي طونجي لي شامبيون لا كوب دافريك يعني تراجع الوقت ملي ضرب امباسيون كاين تراجع المومون الوغ جو بونس با دو غانو من ديكا ديالنا دوزيام دي شوز انا كي نبدا واحد لانه كان تكشمي مانيس 5 مينوت القضيه غتفرق هذا ما يصنع لعب مي تشاكا سيتي بريفي تشاكا هذه غلا لازم نعرف غلطان باسكو الزراب نسعى شطوح كنقال اكتراث يعني لو كومبرومون يفوك لي كلوب المغرب فوك تلعب لي كومبيتيسيون افريكان عرب نكون المشكل اللي سعى على الاستاد لو كنا درنا نسموا كيف لا جياس درنا نلعبوا تشاكا يعني دايم سي با يعني لا عندنا لي كلوب الجيريا لعبنا ليترونجي نعم سي فري انا فوالا يعطيك الصحه يفوك وكنا نلعب اما نروح نلعب انا واحد 100 كيلومتر من الصحراء كل حد سبب النامي كنا بدا دابا بارابور سيبورتور ديبلاسمون لي ريسك سيبورتور يعطيك الصحه فوالا يعني تهضر اون جينيرال الوغ كيف الدوله الجزائريه فوق كتخدم الحل العمليات عندنا ديال تبهدينا هذا وحده كان كيف هذه كومبيتيسيون افريكان يعني ولا حتى لي كلوب انتر لعبت الوغ ساكريفيي 1 نوفمبر افيك دي كونديسيون اوبليغاتوار دابا باسكو نقول لا غالب الشعب ديك الحوس لي كونديسيون انا ندير غير في كادير جوست يعني كاين بيت رومارك وي لا سيكوريتي مالا ديني لا سيكوريتي يعني لا بوليس تو سا كيفاش كيدير لي ستاد ترى ماني لا بوليس يتلمس كاين شاك يعني ان غران جروب
اتفق ديالنا واحد 10 بوليسان دين 10 بوليسان دين نفني خاطر تورا كيخدم لي بوليسان سان خدم انت لي تونال كاين يفهم غير كاين التاويل لا كازيرنا تلعب البيار الستاد اللي تاوينا التونال تفرج لنا بالون يعني خدمنا على هذه غنعطيك تو ميريستيتو يعني دابا كتدخل انت يعني تورا الهضره ديتاول الهضره فاش تاكينك دوكا اللي يخدم لا سيكوريتي لي ستاد كل يوم كانيس وانا لا يشطنا كاينك بوليس دابا السيبورتور هذه قاعده دابا دوك بصح نسعد لي سيبورتور نخش شي واحد يترقى لا كولتور الثقافه يعني النصر سواليض لي ماتش اوروبيان سواليض ساعون لا بوليس يكون شاك دون شاك كاري كنا كاينه لي ستاد الجيريان كاينه كداموع دونك كمل لي ستاد داموع يعني à mon avis, il faut aller vers la sensibilisation, vers l'apaisement. Parce que, je envie de voir les problèmes, les stades, etc. C'est parce qu'il y a des tensions autour et à l'intérieur des clubs parfois. Donc, il faut les sources de tension. S'il y a un conflit entre personnes, ils vont trouver une solution. Ils vont trouver une solution. Mais كل يوم يلينيو الوايض كل يوم هذه يتسدي في كل عويض. كاين اين ولا يفوك قارن لا بوليس ناسيونال كوم يفو ما يشرب او سيبورتور يفوك يبايا دابا كتولي تنمير في النصر يفوك كاين كاينك يعني ولا سيبورتور كاينك ما يغلط يفوك يخلص في فوالا كيفوا يعطيكم الصحه فوالا تنمير فيك النصر ميرسي بوكو الصواب غورون مثلا ماذا ديكيم دونك l'homologation elle est acquise pour Vita Club معناه لا سويت إلا قالت ديرينا الانسيدون ديرينا الانسيدون لا جي اس كان تشغل تغريف هذه مورثيس بور او موان 2 ans هذا الميساج اللي كلير يبين جدا ميم لا جي اس كان تسدات ولا في الكومونيكي نس تناد بلي دون كا يا ان انسيدون le stade risque d'être suspendu pour une période pouvant aller jusqu'à 2 ans. هذا أساس مسلم في الله ورا بشار الدين يكونوا الو 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 اكيد سلا غالي ودي اولا الو عمي موحى وي لا سلامك امس الخير عزيمه امس الخير لا سلامك يعني هو امس الخير هذا علي لك سي هلسان كي في لندن لا سلامك صافا عمي موحى كنتي شرف صافا اخلاق سؤال عليك كنقارن الحمد لله بان فرحت تصوت ما تلعبش ما دير انا كاجي تلعب في زوزو ان شاء الله داوي الخير فوالا زين كان يوث الحاجه كان في بوسنيت هذاك اللي كانت هذاك اللي يوث الحاجه ويت عتيفاره ويدنا باللي ولا قال الدرابو امازيغ ودنا ولا قال الدرابو امازيغ خاطر سي الكونترا تفهم والله واش انا فاهم على الكونترا سي الكونترا نو سي باللي يدير الدرابو امازيغ يعني رقاد واش يدينا انا كاع ما كيفاش كيدنا واش يدينا انا كاع عندها الصغار ولكن ما فاهم لا ولا سي الكونترا تفهم nous لنا il faut que chacun ramène le drapeau amazigh بس وتدي يخدم يطون سي نورمال غير نلعب فوالا طريب
هذا اللي سيبورتور ناخذ العباد العادي لاش العادي ساعات كان كان كيف اختارن وحيرب الا ناكل الموند اونتي وي توت فاسون نورمالمون لي سيبورتور جي كان على كابيلين افكرن نكموش كان كذا مشطوع وي ولا قرا كوني بالعباد العادي العباد الذنيه شفي راسكو تاع التنوير لا نويكاد لي سيبورتور لي زيكيب فيرني هنا نروح نرتديو زو هنا كارفان دينا وي عرفان وتفضل شوت لنا الور نكوني صريف نكوني من العباد ويظنين ساعات ذاك مشطح ان شاء الله كير ذات هذو قالنا هذا من ان شاء الله هذو قالنا بريد واستخسرنا لها ان شاء الله خاطر ماشي داينين يعني يكوني وكذا عندي اسمه قول ابسوليومون هذا هو العالي تنمير الحمد لله في معلق ما بون كوراج ميرسي بوكو متسولط فوالا ميرسي يا عمي محسن الله يجمعني على خير بون نوي بون سواري على خير أصور ون مثلا من الدوام أخلاق ذكية ون ألو لا سلامك يا عمي مار لا سلامة والله صباح الحمد لله أنا ودي سوالا سوالد أمين سي تكساس سي سون أنطونيو أمين ذي تكساس لا سلامك أمين تكساس لا سلامك كل هذا الشيء اللي أنا عمي مار كيف تديم صافا لاباس لا صافا بغيت سميض والسناكيني وزرع كل ودينا يحمل حالنا خطي تكساس هذا الوقت سامي محترم لازمور وي بصح هذا القلب جمهور كربوتسن انفاكوس هذه سليلها انا كنت سليلها هناك ان شاء الله اذا نلتك صفا والله راه خلاص دومي مون شامي مو حتى نقوم بهذيك والله خلاص دومي مونش مازال يحمل حال دينا مازال يحمل الحال كاع شتو ان جينيرال دو موا كون السومبريرو نسيت اللحم ديالنا تسواعي وي السومبريرو مكسيكان فوالا وي هذا قوان من السومبريرو هذاك وي لكن النظام يروح فيكش معاك كي طلع لاشين كينيا وبعد في تراكيا هومولوغاسيون استاد كيان تيزيوزو يعجبني الحال اذا شو ورطح غير سانسيرمون والله يعجبني الحال مي وكذا داغن سخت باسكو واش الشرط ان نقارو درنا كيميا دينا سانسيرمون جياسكا ساعه كنين زراك فيه ساعه شويه يا عداوان ساعه شويه باش تميرو كذا باش تينو كذا وي عندي دامي مو يعجبني الحال مرتاح غير ذي باك باسكو جياسكا نحملي سكه كنت زران وي مي ذا شو الساعه وليكسبيرتور بين الحالات ساعه 112 طريق اطاس ونقدر واش تلقى كويس ماشي ساره مع عمي موح ماشي ساره معك دينا صح ماشي ساره مع عمي موح ان شاء الله يا ربي يوجد الاستاد اللي جديد ان شاء الله يا ربي غادي يوجد الاستاد اللي جديد الغاشيه وتغامينا راه بيطون وصارنا قيمين في كرسيين كلشي تيدير لورغانيزاسيون استاد وسع الجوار ما يغلق الاستاد يتمثل ضيد جورناليست واستكنا راه واستكنا جيلي واستكنا راه واثجنا لي تمرمد واثدي واثدي الصوب واثد هذا كل يوم نسولي كل يوم تقيس كل يوم نادي خميس كل يوم نسيل لورغانيزاسيون هذه كاين العالي الاستاد كنسكر هكا اوروبا اسماء تنز هذاك اللي مشاكل اوروبا قراغاس اي غار داكشي يخص داكشي غير يخص داكشي غير يخصنا ما داكشي غير يخص يعني تزرعني موافق ربك غير الحال يكون مازال اومولوغينت وقديوت وقيت كار الكلو هنا غيوت الكلو ياكيا والله هكدينا ماشي يعجبني الحال اللي اومولوغين ورطح غير دينا صاص عمي موافق ان شاء الله حاشا الخير ان شاء الله عمي ان شاء الله يعطيك الصحه عمي نمرتك امين ميرسي بوكو من السولو فوالا صحيح عمي ميرسي يبقى على خير سلامة
هكا نهي نكمل أصوات غورون محمد الدويم لو ستاد homologué mais au conditionnel avec il faut faire attention voilà هذه هي. الو الو راجيتك انا راجيت اصبر كان دقيقة ها. الو يالو زول الزول اكسيد صبرا كان دقيقة غادي تفكر مهدي نا ابراهيم نا مهدي. الو ابراهيم اسطنبول يزواري كد ابراهيم اكسيد خل كانوا لي tu peux rester en ligne هاد فكارين سدوا على غورك فوالا. ابراهيم الزول لا سلمك صافا الحمد لله دامو حاليا سمعت بوذي كان قنفانون. نعم لي سيبورتر اللي سمعت بلا يرحموا لي شفتوا فانون. والله لي سيبورتر خسروا فانون سنتنوك الغاشي. بصح ما وين كل شيء السيناريو غادم كل شيء فان. احقار بصر بس كاين الشرعي. اما قيمه قبليه تفرج كاين تبع الراديو تبع الفيديو الماتش زلزال وكنا نتفرج كاس نسول كان وين جوارنا فزا وش يكون ناس وين جوارنا نلعب. ما في فريق نتاجي راسك في روح ولا اللي كيفنا ما زغرنا شكلان لي سيبورتور الاستاد هو غادي يعسوا وين الصالح لي سيبورتور ماشي ولا ماشي يا خير الودني ولا روالي السيبور افضل زين غادي يشوفوها لا وتوز ثلاثه سنين زين والله عقبنا حقار عقبنا وكنا نحمل لي كيفنا نحمل كل سوجا سبورتي كي نحقار من الفلوس اروح اسكر ريزيرف ديال البي وفاش 414 اورو انا غافر ما تجي ما تجي عندنا فاك فانس الماتش والله 414 اورو جميع في البي 750 وني زيرو 414 يولي مليح معانا يولي 750 يدير 250 بس هذه 414 ولا راح ادخل ما راح ادخل البي راح طوال والله حتى على هذا ما حسبت طوال 35 مليون 40 مليون انا احقر بان ساعه مليح يجيب ولا يحقر بان عدد يسب انا ساعه المغرب ولا احمل الجنازه اما انت مغرب الفرح قرب ما تروحوا انا عرفنا ما تجيش يا سكا بس كامل وين كيفنا والله نبيع ربي ربي يكون يا ماما تسكي تامور سنه هو دا مولد عيبود ميك اسمي سكني انت لونترنرني فيلو يروح يزرع يشرح في الدكتور غارني صغار الدس قرب بين الصراحه جميل هذا الاساس ولا كابيل سبيك ولا ذوك يديروا في سبيك شكاك لي فيديو صور سياني واتساب اطول ذاك تطويل ذاك طفل تطويل الشعب طوياش البلديه ولا شعبي ولا بدك يلا كامل السيرين كاملين بماني طوياش صح هذا والله البريد يسمح ليه اسمع اصلا جامعه نهار كامل غاش البازار غاشي يتز نهار كامل اسقل صباح هذا البريد يتبري ولا شاروس قلت شحال من الشام وكيقال لك كامل طوياش ولاش الدوله واش بلديه تموتنا كوني تموت الطاره تصير مشاش داخل هكذا والله مشاش شكل والله عندي صوت نعم تفضل شويه شويه ابراهيم ما لا انا تسلوي صراحه ماشي حاجه نسى والله سكين ليس اسمح فكان ان شاء الله هذه كبار بتابعنا ان شاء الله ان شاء الله تنمر فيك ابراهيم هيا على خير سلامة على خير سلامة الو الزول الدمو الزول لا سلامة غنودي السوالان عز الدين لا سلامك عز الدين يروح اكسين الناس تصبر شي طوح يكوبي الله غالب يفعل هذه اتقبض اكسين لو تو هذا تفكر ابراهيم دو على غورك ولا تورا
يطفى كم كان يكعزدين لا غالب فوالا. لا السمانين عندنا الطروج هنا ما كتجر ما طفى كي دابا والله اتصل يسول ريان مازال ارزات جو في بريفوار اين كيلك شوز عند زمر ماذا تسولم كاسين ثلاثه و بوفي ديسكوتي اون ميم طون مي اي مواد ان ايكيبمون جديد باش نزمر نخدم هكاكي تورا خدم كان تبريكولي اون اتوندون صبرت وخلاص فوالا. ان شاء الله ان شاء الله الدوما داش غاديني الساكينين شايفين بون في الماتش اللي قال لي فرانشمون تروح على لوكازيون وي يقول لنا ودي طبلو مرات خمتو كان فوفا وي مي دابري لي زيماجيني ويا كاين مسكيني ويا يعني لا ثرات لي زوكازيون ils ont bien franchement ثرات وي après bon ça match نلا ويكلو فوالا كنت بريفير شي كنت تلعب على الاكستيريور اخر هذا تربح والله خاطر اللي ويكلي تلعب على الاكستيريور تربح فليسي قلت والله ممكن يكتب يون يكتب غادي يون إنك لا واقع أمر اللحن أمر اللعبي بلوغينا يا خير باسكو زيني تربح فوالا الله نلعب سينا الاكستيريور سي نربح اذا نقدر زوج نخدم يمكن غاسيد وفي غاسيد السباني غاسي شبيد ربي اسميت نروح نسحبني هورايا دو كوناكري كرا لي سورسي دينا ورسن اعزمنا في لي بوا اللي سميتو الطف فاهم ضمي يحشكون مليح امي تريد طفن من ماتش يخسر مي تورا يحشكون مي تورا يفرمونتين لا بصح فوالا والله ما تبغيش الجماعه ترى بدا هضر لك لك في الديسيبليني مرة نقدر لك لك سي كاين يكون هذا لي كونديسيون كتفكر وي كسليت الحاجه باك شفت هنا دم واحد وي سميك نقدر هنا الماتش ني سير جيسكا وي l'avocat du club en personne, l'avocat du club Lagisk, il a parlé par rapport à lui qui n'est pas garde à vue, lui qui n'est pas rien. مخلك ودي نجبد ذاتي تمثال كيني جدي إيه خاطر ليك تخزع نو بارابور رويني كني دنسيلي يخدموني حاجه مدامو اما كني استنيتنا لونجلتير tu fais quelque chose tu payes mon ami. اي مي واقع يصير انا سيون ديك سنه دي بوجي تربح ليكيب ناقصه ليكيب تاسيم تا ريسبونسابيلتي مولا كذا كيسنا قرار كيماني خمري حاجه خلصيت انفس دا درارو قرار كيماني مي ورا تيدي الطفن وين يخدم هناك نو كون سي فاسيل هذا ستينير كيما لا تخزر هكاكي ستينير سي فاسيل يون ما يخدم دون البيبليك هذا يخدم كاش حاجه كنت فيولون كنت ولا من يرزد هنا انت كروك سي فاسيل تفضلوني يخدم هناك يخدم يسالك شميلا فول خلاص تو فا بلو لو ريكونر ومن بعد وذاك نديك شمنا للسطاد يا البيبليك يديك شمنا للسطاد وغير وذاك اللي لا ماجوريتي بويدي ديك شمن كان مي قلعنا نتني لا كلوتورني غير وذاك اللي يسون كونتر لا كرا يسون كونتر سوا كارن دفير ارزاتي لا قد صبنا التيران كيما صبنا التيران ماشي دنيا خدمنا نتني فهمت شنو البروبليم انت يضرب ومن بعد مثل ولا تصبون سينا تكاناليزين تنسفون تني لابورت ils n'ont pas envahi le terrain الحقيقه هنا لينا كنت لا لاباريسيون دفير لي سوبورتور تلاقي وقال كل يوم كتنسرا يرول يمي ولا يا كومام ليماج اللي غادا تسدير دينا ومن بعد يدخل عاد دونك كاتيونا كان انسري ça veut pas dire qu'il a été violent ça ne veut pas dire وذاك اللي كنتي الا عندك مكان اللي غندير ضايلني يسون فيولون ناخذ منين حاجه نديرها نو تسمعين يتقلب انسان يفا
دونك يفدر الزات تغلي لا بارير نادي يصوب دايور الولاد تصب ندلان ذكرى صبن ils sont pacifiques, ils n'ont rien à voir, sauf en transport. Ils les ont canalisés, sauf en transport. Mais ماشي نوثني يهودنا الناس وذاك اللي يهودنا كني هي بتاتر ما عادش من تقولنا لا فولار دفير ورتزران سعدان مي ثورة كذا ساون ثورة خدمن الساكن ياو نزرع ريسبونسابل لاجيسكا يناد يمد يروح وين تنكسقر الانسبكتور كينيا يناد نسكن سيد مام لي فيديو لي كاميرا دو سورفيونس هناك وكيني وتسعنا راه افريك ولا راه كيكون نخدم ثورة ثورة ديني يستقبل منهم إلا خد من دنا تفهمني ما ننسى ثورة إنسان ils ont mis en place des caméras de surveillance puissantes de telle façon ما يوني بوجي il est identifié ولا شتا الأولى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. Donc Mitakini c'est pas suffisant. Il faut une sensibilisation, il faut apaiser un peu les rapports, les groupes, il faut une confrontation. Je pense à تصلح حوايج الناس même les anciens, les nouveaux dirigeants, il a قدمنا الطابلة هضروا نذكروا تمثال, c'est comme ça. Il a fait ils vont discuter pour apaiser les choses, donc بعد نتبنوا une équipe bien. Voilà. الفيسبوك قالوا نداوى اخذته نعم. الفيسبوك كير وداوى اي الفيسبوك تصل حوايج نو il y a des conflits internes parfois كي دينا الصح. فوالا سي فري. il y a des conflits entre personnes واكل سينا يتمن قلت ولاش ويد يفرون غابن يثمورنا زيك هذا غنسين زيك هذا مشحان السن ادي كريون السن نضا سيني لقات النفرو باسكو واش تيمسري كان غراسن اتنفرو جامي تورا ولاش 39 قدام جي 39 يا عمري j'ai jamais vu la polémique comme c'est ديال حياتي والله j'ai jamais vu نشتكي الله جيسكا ام فريدك اما المد نول فانت كي هما سكو سكي وهذه ندير خمراني بانكس بيان طري بيان سيدي كلشي لي سيبورتور دعوه الدنيا طارق يا سكو سكي نجربي مومن يلا طفله يا راسك هذه فكر بن صلاح نعيو نلعب لا ريليغاسيون لو ستاد فيد يا ريان دي تو مش مريضه تنمير تاعتي on a fait presque 9 minutes voilà انا دروير لو ان شاء الله ربي لي سيبورتور ان شاء الله تنمير ميرسي بوكو هاستي هيا على خير اكسل صوت غورك ما تبغى تسولو صوت غور دونك نكمل انا نشيطوح بس على كل حال ليسونسيال السميكتير كان دونك هذا السميكتير بيان لا كاف الى اكوردي لومولوغاسيون بنار ومن زون نوفمبر فيتا كلوب جي اس كا دونك هذه سوالف كاينين بنار ومن زون نوفمبر معنا avec une condition un avertissement il faut faire attention حذروا اديلين des incidents من incident il risque de provoquer une suspension le stade le 1er novembre jusqu'à 2 ans hein? donc ما تحمل من لاجي اسكان الى قد ميدي غني اون امون كقرنا كني اون امون اون افان الى قد سيدي الخدمه عندها دو تيل فاسون هذه اللي ان ابيزمون entre les supporters entre groupes de supporters rivaux entre dirigeants الى قد قيمني مدانا وهضرن هضرن سلاح وتمسفهمنا ديال البروميي جور
مي ارزات شطوح هذا دفن تيبورا كرا خدم لكن يفون طرافاي اونسومبل مثلا كرا الخلافات تقديمين اثن تفرون يفون ابلانير هنا دوكينين كاينين مناطق كتسوالي باسكو ما الا يا با دابيزمون دائما تسيلين دي كونفلي كاينين فوالا وكي كان يبغي في الدنيا يشبه ربي نبض ارتقرا المدي سوال مسياتيني اما تسوال السفايبر هي خير ما يتسوال مسياتيني جي توت اون ديفيكولتي باش نكون نتساعد. الو 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 وي لا سلامة لا سلامة راني وام احسن وي احسن تقجدة ياك بلا سلامك مي سلغن واخيرا التلفزيون نا سلغن كثير الى قد الصوت النيو صوت هذا كوبير ناقص الصوت النت تكوبير فوالا مالي دونك فوالا شو هذا في تاع فوالا مثلا كوبي النت أصوات غورون ما تبغى هذا الدواء الموال أخلاق السريد الذكيين السق في زوجو عندك مارينا ومارينا يكينين سنسيتيد ولا قرا عندك الناس تولي الطب شتاكينين يفو با يونا دي سبيليزيون ديال نت ديال اول انا با داكور donc temporairement voilà mieux voilà دونك اصور ورون مولاش انا حبست تدويلت نضرب دار سكران مولاش انا حبست تدويلت النار فوالا دونك اكاكي ايوا أصور ورون الو وي لا سلامة مسي الخير يا بو مسي الخير لا سلامة غنودي السوالات لا سلامة كم واحد صافا والله فرحت بالي مشي لمسية صافا خلاق الحمد لله فوالا عطاك تقصاف ما تفكرش بالتفريج وي بعد ترجع الجماعة ديالها اي هات العبد ذاك في الخمسة قلنا له من نوفمبر Non, il faut normalement c'est officiel هذه تولعب اس الجمعة غاف الخمسة مديه. اشوف انا روبورتين محسوبة في لامار. نو ولاش فلاس لامار شاد ضرو لامار شاد ضرو ديال الساعتين من 4 ومن بعد في 4 كل يوم يتغلى الخميس وتلحوا لي مارش لحوا تكليواتا يعني ودي سيلا كرا وعكرنا غناتنا كلشي لحوا اكليواتا سلاهنا ذي لهنا ذي تلويت يتسيلي لامارش دونك يا با ضمن ديري اس الجمعه غاف الخمسه تمديت في الخمسه داين لو دايكش من اتصل للسطاد سي فري ومن بعد فوالا
هذه هي فوالا غادي نختار في ان شاء الله تنمير فيك ميرسي بوكو واحد اللي تسولوا هذاك الساعه يا بلال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيا بون هذه لها ترجع صح ميرسي على خير محمد بوضيين أصوات غرون نسكمل أصوات غرون مثلا على دوم أول غفاكي نظام هذا الدوم اون اتوندون ادنسل تعرف تاكينيو حمل غادا نساعدني الموسيقى ياكينيو في الطوب شاطا كيني جارو في ناغو فيغ ديون يكتب عندي هناك تورا ايميل ستاد اومولوجين الى قد اومولوجين لي سوبورتير ديالنا فوالا هناك وايض كيمو 06 هناك يفضري ان كوميتي de supporters pour canaliser l'énergie de la jeunesse. C'est vrai, il faut ماشي كان un seul comité, il faut plusieurs comité de supporters. Le comité de supporters doit s'organiser pour le match contre le Vita Club. Abdenour, c'est malheureux, un grand pays comme le nôtre ne dispose pas de stade. Les supporters doivent surveiller et dénoncer ce qui vient pour autre chose que le football. Les vrais supporters n'accepteront jamais que des saboteurs viennent fausser la fête. Voilà. L'homologation du stade est une bonne nouvelle, mais le problème de la GSK cette année, c'est l'entraîneur Velid. Il ne maîtrise pas le groupe. Le problème de violence dans nos stades algériens est avant tout un problème d'infrastructure. Algérien libre et j'espère que tu vas bien. Le problème, c'est pas le stade 1er novembre ou 5 juillet, Nardi Bchar, etc. Le problème que ne peut pas enchaîner 2 victoires de suite à cause de l'effectif qui est illimité. Le stade du 1er novembre sera en jaune et vert le 28 novembre. الزول ودي سوالا الزول فلاش الدموح الزول لا سلامة محمد زباري محمد زباري لا سلامة كا محمد صبا صلاح بلدا كان الاسبوع الاول لا اخلاق ذا شرا دينير سينينا سيار سولا on a du mal mais on a de la chance à gagner enfin tranquille. Par contre, vous suivrez dès le départ de l'émission comme ça, le sujet post-taquini. Le sujet post-taquini, c'est qu'une bonne nouvelle, c'est que la CAF aide l'homologation du stade du 1er novembre. Voilà. Pour des choses conditionnelles, avec une mise en garde, un incident, c'est-à-dire un simple incident, le stade pourrait être suspendu pour une période allant jusqu'à 2 ans. Waouh. Voilà. D'accord. C'est une bonne, c'est une mauvaise. Oui. C'est-à-dire, c'est une chaude. D'accord. Mais qu'est-ce en dehors de ça, c'est par rapport à Armelel, par rapport à Inaf. Bon, on le soutient toujours, mais avec des réserves, parce que vu Inaf avant du GSK, c'est pas terrible. Le match qui commence ça, le match qui fait le gel, il fait de nous faire. Voilà, et d'après.
كاين حضر با مال دو تريك كي فرنسا مثل الدربات اللي غادي نعرفوا سيتي موا دو جوان جو بونس تسمى خدمنا الماتش ني كنا دوك زريت ستار وني توجور لا با بروبليم واش كان حمل تيزيش سمعنا بلادنا فوالا لو سوسي c'est-à-dire dès le départ il n'est pas vraiment sur une bonne une ligne claire un coup à gauche un coup à droite يروح يدونا un projet sur 3 ans il n'y a pas de problème tous d'accord tu n'es pas pressé pour avoir à être champion d'Afrique dans le championnat fini on le soutient il n'y a pas de problème on a bien commencé il n'y a pas de problème on est tous derrière lui d'ailleurs c'est toi qui fait le travail et tout à la fin de l'année après il y a des choses qui se passent qui ne sont pas claires on lui a posé plusieurs questions par rapport à ce sujet parce que c'est du mal il avait été rare et puis et qui pose d'ailleurs la question qui est la GSK il a revu ses objectifs à la hausse. Oui. S'il a revu ses objectifs à la hausse, c'est-à-dire qu'on est espéré. Bon, la dimension de la GSK, c'est grand, soit en Algérie, soit en Afrique, on est tous d'accord. Vraiment, il va recruter des grands joueurs. Avec un bon entraîneur, du mal, un entraîneur plus que lui. Bon, on est tous d'accord, il n'y a pas de problème. À la fin du compte, la maison commence à se vider. Je mets des pauvres, on circuler les anciens joueurs, et l'encadrement de la GSK par Aïtahar, par après c'est un vide. Oui. L'émission والسكينين نهضروا ما شافش نهضروا ماشي البيلون شريف ملال يا دير جو بارطاج با اكيد بغاك كيف قدام بيلون نوار الوغ كو امارات وليد كوميم لا جي اس كا الى اون 5e بوزيسيون اللي الطاس الحوايج qui sont bien organisés au niveau de la GSK les responsables صروحوا نتوغالن هذه تخريون ديال الوايض الماكل مسفاهم راه وايض مسفاهم راه يروح سي لي لوا دو لا في هكا دونك السكيني ماشي البيلون انا نخدم نشري بالله. Oui, je sais, c'est pas voilà. Oui, je sais, mais c'est-à-dire, Hassan de Rahim du Royaume, mais c'est pas de cette façon. لابريسياسيون كل يوم كيتسوالي باش هذا نشوف ذاك التلوفان السكيني هذوك ذاكيني ماشي فلاس هذا السيس هذا ديال هذا نشوف البيلون هذا دنيني ويمكن توالي دي شوز بوزيتيف دي لا جيستيون لا نوفيل ديريكسيون من لكن توالي هي دي زاسبي كو جو كريتيك جو لي كريتيكي اوفيرتمون داكيني هي دي زاسبي عندها il faut que la GSK s'améliore le cadre bien. Entre autres, l'apaisement des tensions. Ici, les rapports entre les anciens responsables, les nouveaux, c'est le حوايج. Parce qu'on ne peut pas choisir un club, c'est comme une maison. Mais il y a eu tellement de بوخانة وتمسفهم هذا لو راس هو يتهنى وخامني سي كوم سا وي بصح دونك الا خلى داك هذا هضرون هذا فرونتي هذا كوديفي خدمتي ليسا هذا هادشي كل يوم يتسلسي لا جي اس كا سي با باسكو سي كيسقارن سي اون سوسيتي بار اكسيون ويضو تسلسنا ما الا سي سوسيتي بار اكسيون روح كس لي سوبورتور الناس لا جي اس كذا سي اون جي اس ماشي فوالا الطاس الحوايج عندنا نهضر في اللسان سمحي لي زرا ماشي دابا سي السكافه فوالا مي ستادير ديجا
ديجا القرار والتركيز على لينينس ان كوا دروات ان غوش هذا مزوار بور كونستروير ليكيب هذا النسائي اللي جاني في الكل ديجا يمكن او ديبار جيتي با داكور مي جي في كونفونس اون فيرا مي البروبليم ميم جيتي با داكور سور لي جون عندنا شغار باسكو لا جي اس كا الساكي خاصك تذكر الاجواء مزيين سي ديكول لا جي اس كان بوتيت مزيان تقالنا باش تضرب دي لا مي اسمع رياضه ان غران جوار سو بانكيني غادي يروح على ليترونجي يصرا سوليسيتي بار دي زيكيب يجهد لهم اكثر جي اس كا اي فا بارتي السالير كيشاف ستادير ميم الفوندمون هذا الكونستري امحن بولي البروبليم دو ستاد بيسكو سي السوجي دوجوردي روح بس il y a pas de problème نكون لي ميزور في الستاد ديجا كاين فريمون شو با داكور مش شوي داكور باش تزعل زوزو مي اون شارج طرو الستاد سيرتو لا تريبني ديالنا جا كوفرير et la structure t'imagines c'est un stade qui a été construit des années 78 79 la structure et il y a des études qui ont été faites c'est par rapport à la charge والله تكوير وحاشر المثوين في تريبيوني عرف لا شارج جدا عرف الستاد القرار رجع لي الفيراج عليا صافي الصوت مي في كاع لي بوتر افاد يارسي سانسيرمون عرف لا شارج يقدر عرف الستاد لا تضرب ديما في الواقع هذاك دي فرنسا جا مارسيل سود لا فرنسا هدنت لي غرادان لي غرادان بارابور على شارج t'imagines stade normalement GSK il dépasse pas les 16 000 maximum نكون نتابع seulement 25 et quoi il sort dans 30 000 et tout ça c'est un risque vous imaginez le prochain match de la Coupe d'Afrique j'en suis sûr que les gens ils vont venir de partout et avec la charge sincèrement je suis pas rassuré par rapport à les tribunes je crois à stade j'essaie d'être de m'éloigner des tribunes à Cédric. Sans compter le garage, tout ça. Bon. Au niveau africain, à mon avis, Alger, on a l'habitude de jouer à Alger 5-6, ça n'a jamais eu de problème. Au contraire, il y a de l'espace pour tout le monde. Mais bon, هذا خلينا نضريو هذا هو اللي شايف فوالا اش نتمنى نكون هذاك الشيء اللي كاين نتمنى كاين سانسيرمون بارابور ا لو ريكروتمون يخص كذا يا دي تراكون جوار تو لو موند قارنتي داوكي ماشي عاشك شي تو لو موند دي بلي لو ريكروتمون هذا شاي كيدير اسمح لي كان ولا غير الماتش بلا عباس اقصى زينه j'ai vu des jeunes Lina, vraiment, c'est des jeunes qui jouent bien au ballon, Madame Belhussinine, Bougeltaya, l'avancement de Parné, c'est des petits jeunes, et ça c'est l'avenir. Et il y a par exemple Salhi qui ne s'y plus à la GSK, il veut partir, mais je peux proposer le Mouloudi à l'MCA avec un échange avec un Bourdi, c'est un meneur de jeu. Il y a des grands connaisseurs de football, Yonam Sarah, il est né en Algérie. Ça existe en Algérie, c'est-à-dire le championnat d'Algérie. Et ça existe deux meneurs de jeu. Il a Saïd Neyor CRB, donc Bourdi. Pourquoi je ne propose pas à l'MCA un échange, par exemple, d'un gardien, Salhi, qui ne se plaît plus à la GSK, tant qu'à faire, et lui, il reste 6 mois. Je vais faire un échange, par exemple, avec Bourdi. C'est une pièce militaire à la GSK. Un meneur de jeu de qualité. Enfin, merci. Merci beaucoup. Au plaisir. ان شاء الله merci. ما كان دير زقلي نوع سيني محد Pelé à 17 ans il a la coupe du monde. Oui, puis la coupe du monde à 17 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les jeunes maintenant ils sont bien les jeunes qui il a mis la GSK مولين كان نفس l'occasion يسمع الحال ديرين بيان. الو
وي تسلو هاد السله لا سلامه كان ودي سوالن سلامة كدامو انا ودي سوالن هذا مش فيصل اللي صالح سي صالح مونريال كندا طريب يا في كندا وي رد عليك عفوا مشاحن شويه معليش نو لا الصالح الصالح لان زمرا هذاك اللي تحسبها كنت تقول مشاحنه الا علي الا مراد الا نور الدين تقولنا كيس قارن الى النور فرنسا لا وين مشاحنه من كاين pour moi j'ai joué le rôle du modérateur ما ولا عيوني طرو هذه فاش تحور سوجي معليش ما هذه فا بزاف حاجه donc on doit rester dans un cadre il faut la respecter au dernier il y a certaines choses qui peuvent amener des problèmes هو مرا واش انت نزمير انا نحبس لينا بداية تقارا دونك مي لو ريست avec du recul il y a des choses mais il est là واحد parfois il faut se mettre à ma place c'est ça parfois il faut se mettre à ma place mais qui n'est pas donc j'assume mais كل وين سوالم le numéro de téléphone je les note même pas donc يناديونا يندينا فوالا وكي كيبغى تديني صالح طبعا كاين لا نيميرو تليفوني الا نو برينو نو اور اللي ستينو موش هذا نو توت لي دوني في ليها مي تو ا ريزون كون شتي سي فري فوالا داكشي بغيت تديني هذا الساكيني ساكيني سي اون بون نوفيل كون ميم d'avoir homologué le stade guinéen parce qu'imagine à un moment donné les solutions derrière l'âge il y a les stades d'Alger qui sont fermés تحضر الصيف تحضر الثورة سنة تحضر on est devenu quand même SDF un club Magiasca on est devenu SDF c'était inquiétant quand même absolument الحمد لله homologué جديد mais كي je rejoins l'auditeur اللي يسول لنا je pense que Texas هناك وكذا هناك on est content mais nous كذا parce que je sais pas je suis en train de voir l'expérience et ça mais j'ai jamais vu une condition sous réserve de suspension de 2 ans et c'est vraiment je l'ai jamais vu une kiné qu'est-ce que je suis là là انت تسوالات 2 ans c'est risqué. Non, c'est-à-dire le texte qui dit souvent la JSK Stakini. Non, je ne remets pas en cause souvent la JSK, mais si je me demande, la Kafnandek. Ça, je suis dit, il aurait pu adopter des signes il y de contre CRB, telle chose. Et vous êtes déjà actuellement, ils sont sous une sanction de 4 huis clos. Mazel, le 4e huis clos, Mazel, il n'a pas été consommé contre le MCO. D'accord. Donc, vous êtes sous une sanction de 4 matchs à huis clos pour des violences au stade guinéen, parce que ça touche le stade, ça ne touche pas les joueurs. C'est un envahissement de terrain, c'est grave en football. Donc, des choses, je vais d'arber la CAF tout fait d'Imanis devant un dilemme. Soit de dîner à quelqu'un, donc la Confédération africaine a précisé dans son courrier que si un incident aurait lieu lors de la rencontre JSK Vita Club, le stade risque d'être suspendu pour une durée allant jusqu'à 2 ans. Soit de dîner à quelqu'un, ça veut dire attention, parce que Moulesh, il va être suspendu. Mais si elle doit suivre la Ligue de football professionnelle, donc le stade déjà, c'est comme s'il est suspendu.
Il est suspendu à Kagisura. Donc, c'est une double peine parce que la JSK, elle est sanctionnée par la LFP. Elle ne va pas être sanctionnée par la CAF. Enfin, c'est une la double peine, elle n'est pas acceptable en droit. En droit, une double peine ne doit pas exister. Pour quelque chose. يخلص يود يخلص 4 matchs de suspension par la LFP, la Ligue de football professionnelle algérienne, وسمينا la CAF دستيني puisque quelqu'un nous suspendu, on ne va pas l'homologuer. D'autant plus que le stade, il offre toutes les garanties. avec un responsable il peut on a toutes les garanties pour que le stade soit homologué. Donc, on a refusé la CAF. Mais cette mise en garde, c'est une mise en garde. Normalement, les supporters tourants aident فيقن. خاص يونيك راه responsable la JS non, c'est pas ce stade c'est des violences dans le stade voilà. Donc, mon arbitre, c'est aux supporters de protéger JSK. Oui. Parce que de l'autre il y a toujours des dérapages, c'est vraiment aux supporters de protéger le club. En plus, il a été homologué pour un match, pour le match de Vita Club, d'ailleurs. Non. Voilà. Ça veut dire, des fumigènes, des bouteilles, le stade, il y aura des inspecteurs, la CAF, ils ont énuméré un tas de choses. Les fumigènes, c'est dangereux, ça fait peur aux joueurs. Donc, les joueurs adverses, dans de bonnes conditions. Donc, le match il est déséquilibré. Il ne faut pas c'est des trucs extra-sportifs. Voilà. Il faut éviter toutes les extra-sportives. Il a raison. Ouais. Eh ben, j'espère que tout va bien se passer. C'est vraiment supporter de protéger. Le deuxième point, c'est que tu as les auditeurs et des intervenants, le recrutement et tout ça. Oui. Déjà recruté des grands joueurs, Melden déjà, oui. Et jusqu'à ils ont recruté le seul point à qui j'en veux, c'est d'avoir un qualifié et en même temps un titre. C'est mal. Le fait qu'il a dit l'objectif de la JSK, c'est de se qualifier au pool et de prendre un titre national. Oui. Il ne fallait pas les premiers, il ne fallait pas se prononcer. Il peut le réaliser, on l'espère. Oui. Mais je pense que c'est ce qui a joué en sa faveur et les supporters. Si on est chinois, un président de foot qui promet un titre. J'ai jamais entendu un président il a un air il a un président il a pris cet engagement face à la fin de l'année annuelle pour les poules attendons les مازال de le titre. Il y a le championnat, elle est en 5e position à la GSK, il y a la coupe. يوترك سنتي ما تزمر تسوي ما يوترك سنت تسوي ومن بعد مكر الدنيا تسينا كني إزرا وقف لي فراغنا كني نعم تسينا
نا لا شالو افون لي بو لا المثولة كيني انا Non, 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 je suis d'accord. C'est à la fin de saison qu'il faut juger. Mais je السنة te dis السنين que c'est ce qu'il y a السنين qui a النضاغية mis en les supporters. Je السنين dis que فوالا كان intérêt. à la fin de la saison السنين النضاغية تسوي التيتر ودبوي التيتر فوالا vous avez failli فوالا مي ثورة مازال ثورة يبدا كان شامبيونا لا كوب مازالو تبدا ركويا اللي كاين قدامه وكان بيرسونيلمون خاصو نكويا التيتر جو سوي كونتون هذا هو علاش كان كيدير 10 عارف كان كيدير الثورة خاصو بلا التيتر جو سوي كونتون ولا ضيق فوالا il dit qu'il a un contrat, c'est parce qu'il leur a promis. Donc, quand il leur a pas promis, وتمشي لي لك ولا شتي لي انت ولي لك bien من تسعة il carwa cet objectif à تسوى Ah ben on espère. il carwa كشيني تو carwa pas déjà تفشلوا عيونا ما كيشتينا ما تيفشل اجي تخسر الماتش ناض ماتش لا جيس كاستيوا والله ما والو ما سوا ساكن كيف ولا تهضر على بوين بيرسونيل نوت مو فاهمين je suis content c'est la saison passée ويمكن كانت الحل je suis content même le changement كيف يترجم au virage زقلي عزديني بدا في الشونجمون دوبجيكتيف شونجمون دوبجيكتيف الحقيقه الشونجمون دوبجيكتيف ذي الوضعيه لا جيسكا يتيمبوزين faut qu'en deuxième position un championnat elle va jouer la Ligue des Champions donc automatiquement il y a un changement d'objectif et d'ailleurs يوني نيعطي ديمير سميت فوق الشامبيونات il quoi qu'il y c'est un cadeau empoisonné pour la GSK. Elle n'est pas prête peut-être pour jouer la Ligue des Champions, et ben elle sera obligée de jouer la Ligue des Champions. الوكيل الحقيقة يغلط في اللعب oblige تديكلاري فورفي سي دي سانكسيون زبلي اون فوتبول تديكلاري فورفي tu déclares de تلعب سي دي سانكسيون. Ben oui. Et oui. La relégation, c'est des années de participer à la compétition. Voilà. Il y a beaucoup de temps. Donc tu es obligé de تعاود les objectifs هناك تعاود peut-être تدخل في ضوينا الولاد خدموا c'est ce qu'ils ont fait un peu la GSK. Ah ben oui. Ah ben oui. C'est ce qui a poussé يروح Dumas يبون Velut parce que il connaît l'Afrique, il connaît les équipes africaines. Non, mais quel شغل les gens quel شغل نعم شوف لا تقول محسوب وكيل النتيجه مكيني سي باسكو يمد خرا يمد خرا الحوايج كينيا سي باسكو تولي تتابع لا جيسكا دبي تورا 2 اني تابعت مليح دونك زرا لي ديكلاراسيون لي زونترينور ديكلاراسيون شريت من اللاعب بوين تابعت دونك زرا les termes nuancés, etc. Les péripéties. Donc, ça ne veut pas dire que tu mets la rue. Il y a peut-être il y a eu des erreurs. C'est une administration qui apprend. Et voilà, il y a peut-être des erreurs, mais c'est comme ça. Il faut le dire. Il répond aux normes, il répond à une évolution normale, bien structurée, etc. On ne peut pas la nier. Je n'ai aucun intérêt à défendre je n'ai aucun intérêt. Mais il faut dire la réalité. Voilà. صح. هي انت الى قد تدنو ما تدنو انت الى ادنيني ذاكيني ساكلوش قريتي داينني فوالا
Et puis, on a tout championnat. On doit penser à. C'est juste. شويه الصوت يكون تيتفاهم مليح ها الصوت يكون تيتفاهم مليح كني سامي زرغا ملي تسوال دوك قبل تيتفاهم الصوت مليح Là, le championnat des journées après, la seule conclusion, même c'est qu'il y a une instabilité dans toutes les équipes. Oui. Le premier du championnat de l'Avroc, le dernier en domicile, il fait match nul. Du championnat de l'Avroc, l'avant-dernier, on dit Khsar. Je me suis dit que j'ai un scandale pour me dire que le prochain match qui est supposé être facile, être un match nul, donc il y a vraiment une instabilité des joueurs. C'est la seule conclusion qu'on peut faire 10 journées après. Donc finalement, il n'y a pas de grands joueurs, il n'y a pas de grandes équipes. Absolument. Des joueurs de par mois. dans une phase ديال الناس اللي حوك تربح تاع حمراء ديال هو كينيا ولا لو جوني كراتي ما تربحوش اخلا كورا يلصطدني on gratte, on gagne, on gratte, on perd, c'est comme ça. Mais les équipes ne se sont pas constituées. Voilà. Ben oui, donc quand les joueurs à un prix modéré, mais si tu les joueurs, et tu fais ton petit bon chemin, c'est là يعني تيوسان مرحبا. وقد يقارنوا les joueurs pour des mots. On n'en a pas besoin. d'un renforcement de الصلاح كان يليندي CRB elle a joué la relégation du championnat c'est ça en 3 mois en 5 mois في الناس في الله نقال هذا الصوب إليندي روح عند لي سوبورتور نسار بير ذاك يرزان توتون غاليري ذاك كينيا اسكوا ساكينيا سي لوكازيون دو ماتش نسار بير لي سوبورتور جي اس كان يرزان دعوه روح فهمي ساكيني غنفهمتي تبدل الدنيا يعني لا جاي صح شايفين كنت الناس on va laisser les gens travailler fin de saison le bilan. Voilà, à la fin de l'année, le divine. Voilà. تنمرتك صالح. بسلامة صالح تنمرتك ميرسي بوكو نبل درت كرا تزويلت وني تنمرت ون ميدي كميدنا فوالا من وين هذه سوالا الو الزول الاول الدموح لا سلامة غني وام سيدي صافا لاباس صافا الحمد لله ودي سوالا لا الحمد لله امين درويبه امين درويبه تربيه درويبه صافا الدموح حاول السجاك سكاش السجاك وزريضه لا زريضه قلت ولا غير اللايف الا خات ولي اللايف تخزر كان ديريكتور اللايف هذا تولي homologation conditionnée. Homologation conditionnée. Voilà. C'est officiel. C'est officiel, c'est officiel. Bien, il a. Voilà. Et il a qu'à stabiliser chez toi. Inch'Allah. Inch'Allah. خاطر l'extérieur بزاف l'extérieur. Bien sûr. ان شاء الله كان لي فور. ان شاء الله. نتمنى. اما لا نخمشيطوا على الحير هكا نكشف الصمام نمرتي فوالا قال خدام ايوا بسلامه تنمرتيك ميرسي يا عمي ما تسولوا في جياسكا صح طري بيان ميرسي تنمرتي صح لا صح ايضا نفكس امين نورمالمون ولا شو بدي يسولون نفكس امين نفضل نخدم سنه سوايع عندنا ونبنى نخدم سنه سوايع فينالمون نخدم سنة سوايع دونك ونيني تنمير تنون ميدي كميدنا دينا كان بتطرى هذا السميك فيها كان نقال ضبعة ناس شريف من المدعي بسيول داين وبني غارة هذا باسكو صالي دو لانفورماسيون شوية اون روتار تساعد ليميسيون مي ولا انا ذاك هو ما فيه
اسنسيول ذا غاديين ذا شي توالي ذا شو يعني تراجعون لي سوبورتور زكا سيا تنسقسي ما يجاوب غيد ذا شي تراجعون اثديني هكا سوسوديس غاديين ذا شي تراجعون ديال لي سوبورتور امك يعني تورغانيزي لاجيسكا لي سوبورتور مثلا تفتح حريشي كاع اورغانيزين باش تعاونن ديال الماتش كاينين فيتا كلوب باش ودارونا راه خاطر يفو اورغانيزي ما الا ثلاثه اورغانيزاسيون ويشبه ربي وتزارا الضرون اعكارا دونك دلوقتي كان يبغي في الدنيا دونك ادسمك فيها كان باللي دونك الستاد اللي هومولوغي تلعب في لاجيس كما يبغى ربي اس الجماعه غير في خمسه تمديت ذا كاينين تسكل فيتا كلوب لو كونغو ذا شو لا كاف تفكد على حسب التكست دي سوفان صور لاجيس كا تفكد انك تسد سنيد تقولنا كاين تفكا لومولوغاسيون ناس ما الا ان انسيدون لا رونكونترا كاينين لو ستاد دو 1 نوفمبر يزمل الحال il va être suspendu jusqu'à pour une période allant jusqu'à 2 ans. Donc il a خطورة أمك رد ودارون عليهم des incidents كاينين il faut les éviter par tous les moyens donc il a خاصني une sensibilisation نكون كنسولي راني personnellement il faut une sensibilisation. Il faut apaiser les esprits, il faut يخصي من دي لاجيس كان برا لاجيس كان نا لا بيريفيري القيمن هذا هضرن ذات مثلا يناق اذن تمسكو يرسن باش هذا داكن هذا باش لاجيس كذا تفونسيون بزاف مولاش واش هو مرا واش الوان دارن تفا غير وين العالم دونك دلوقتي كان يبغي في الدنيا أوليني جاكون ذي الأخر لهنا كون يدمني لغا أزكا ما يبغى ربي هذا النوال هذا السنين هذا نستقسيم المبطران سياسيات نستقسيم ميم لي سوبورتير فهمتي توالين ولي لا كاينين اللي تيزوجو هذا نحكو هذا شو يعني فيتا كلوب هذا دناوي لا شو الوان دا الصواب الساكنين ونصورا دراكيا نفعل السوجي نيرون دونك الناس انجوز كا هذا دراكيا وكيف تمثال كاينين وهذا دراويت يون سريد يدون ما تبغى هذا دي كيميلنا اوليني جاو كندير الخير لهنا وكني دملي لا ازكا ما يبغى ربي ديما غاف تسعه ذا ساون الا منايا غاف تسعه الا منايا هو كاينين اذ البرانسيب ليميسيون عندها امر البغي غتساوي من سفايبر يسهل باش هذا كون يدير ساعتين شكون يتساوى لما كاين ميكروفون كون يتساعد هذاك سام ديرونج فريمون مي مالغري سا نتسيي اون با ساتيسفير نقرا هذا هو اللي وكان ذا شو خدمه قرا مون بوان دو في تسكر لو بوان دو في نو لكن تسكر ما كنت لو بوان دو في نو نكون وين ذا شو كي اون بليس دو سا جو ذا موديراتور سيدي ما رازمني يتكلم شويه الدعوه ما يفهموا دو سوجي دونك الموديراتور باسكو يتحسوا اليوم ما يشرب ماشي يشرب il est excessif حد تمثال دونك انسيات وتصازر بزاف وتفغر لي ساطاس باش كنين هذه يقيم ليميسيون شاك فوا هذا تسيلي دونك دلوقتي لوبجيكتيف لا سي اون ايميسيون لي سوبورتور افون توت اوتر شوز فكاين سي اون ايميسيون بور لي سوبورتور ونضرب الراجيسكا ما بغانا هاد السمح السن ما بغان هاد السن ما هاتي هو اللي صوبن ورانا ربح نسن العاليه سن دلوقتي لوبجيكتيف تنمير نون إميدي كم إذنا غونيني غجا كون دير خير لهنا كون دير أزكا غاف تسعيض ذا ساون دا شو كان وقبل تسعيض تبعو كابيلي نيوز تلفزيون
لاشين وينا أن نساوي دي ديريكت سيا وسيا تيشكرا يدي كاش حاجة ذاكيني غورنا نساوي دي ديريكت نسيا ناميليوري لا كاليتي ديريكت الساكيني بارتير بوست كيني بدا نسكت لي ديريكت افيك ان فورمان ميور غافي إذا نساويو قبل ذاك تمزوج في السنات أو القرار ما تبغى هذا ترجمة للسيت كيني يتسوالي مداكيني www.toutizi.com www.toutizi.com نعطيزي وزو انفو نيوز ما ديرنيير عندها غتسافر مطاس الاخبارات اذا نسوي غاف تيزي وزو اذا نسوي فلاش ياسكا غاف فاين نظن هي دي زانونس زعما ماذا تخدم بتيت انونس زعما ماذا تخدم ما يكون عاجبن اون بونسي غراتوي كلش غراتوي اون بونسي زعما ماذا تخدم فيليسيتاسيون عقشيش يربحنا كاش حاجه تلا اون فات سيركونسيزيون مارياج اتسيتيرا زعما ما غاديش يعمل كان لي فوتون كد لو تكست دائما وكون identifié وتبدا نخدم الى السيت كاينين كون امي على ديسبوزيسيون بويز تبعا نقديش لنا دونك دوا كاينين تورا دايما هذا كاينين فوكا جاكم ذي الخير لهنا وكندمي لنا اسكا ما يبغى ربي افتوفات